Kublai sibun ya bro. Akan eka video tangan pentip sapi ya ki risol jong ki pus GDS lane gramin dak sevak kila penmi kibadang sudah ban apply ha ubenai Julai rajar rupsau dia kini pus kibayo ban apply kini kelas 10 don kam banto exam ya kini pus sendai kin supek tang nyaki percentage ki jong pi lada pi biang ka percentage de penyo ya kini pus balai de ki shortlist candidate kila penmi ha ka list 1 de kitu ki candidate ki balayo kila tip nomor kilayo ya ki message ki jong pi bakila pha ha ki mobile ki jong pi de kitu ki bayo pat pihaban verify ya ki dokumen ki jong pi ha ka office head division kabadon a Shillong di bandra lot ya ki singdan kam ki dokumen kabadai bat kini ki post di bandra ki original bat hidai ban pa sirok lupa namar yo kipan ya ki sirok jong pi bat hidai ru bandra asli ki photograph ki jong pi de pen krek ba nang ba pensuk ya lade katarik ban submit kan kod ado do trik mulai bekandai arjar upsau pan verify ya ki dokumen ki jong pi dengan su pen i ya pi menta kabadai jong kanot ya circle de hang ne ki don bun ki jela bar ki hap apon is balada pi kwa ban pet jong ka mekalia i aban wat ya kam yak ka mekalia division kila tho ya ka office ka percentage ka run ki registration number bat competitor desa page bha bat ide ban kan mau ya la ujong registration namar ki klam pen i ya ki pen i tang ya registration ndai ki klam pen i ya ka kerteng ke jong pi dengan sebu po ya ka link po description below kenang ma tip bat page ya ki registration jong pi la yon m ketang kine rai pila sutu kablesibun